dados ke tiang metako. Dadi lo Muda selesai tepuk gelindang-gelindang di jalan. Nah, pikir blising lah geginang. Nah, pikir gegain beline. Jejehin tiang beli pengangguran. Dini ditu beli liung ngelah utang. Beli, nah pikir demen ngerokok. yen ngerokok lo beli sing demen, yang merokok tuh menyebabkan kanker, impoten, dan gangguan kehamilan lo. Beli sing demen lo. Beli, nah pikir demen ke kafe. Apalagi ke kafe lo, yang kafe itu diharamkan oleh agama lo. Yang demen beli ini metir kreatif tanggal kepura gitu lo. Mana pikir hoben beline. Hoben beli nih tua abesik Apa tu beli? dak nawang sing. Beli, dados ke tiang metako. Dadi lo Muda selesai tepuk gelindang-gelindang di jalan. Nah, pikir blising lah geginang. Nah, pikir gegain beline. Jejehin tiang beli pengangguran. Dini ditu beli liung ngelah utang. Beli, nah pikir demen ngerokok. yen ngerokok lo beli sing demen, yang merokok tuh menyebabkan kanker, impoten, dan gangguan kehamilan lo. Beli sing demen lo. Beli, nah pikir demen ke kafe. Apalagi ke kafe lo, yang kafe itu diharamkan oleh agama lo. Yang demen beli ini metir kreatif tanggal kepura gitu lo. Mana pikir hoben beline. Hoben beli nih tua abesik Apa tu yang galin dek dinga? ngabebungot gebolo.